Kwegita jairi atumiri barabara ya Katheri gwita kithaku mwanka Kenjo ni batigi batino ugite nyuma ya ugendi kurema ni maandamano jaraja thithikite ntuku ya Narua Karibante reji bakienda mubunge Kirimangoshine kuba machokio Akaribaba baritaririria barabara eje ni karete wakagita gakanene iri mpanga kiribo na ne banogi gukarabake bagikairagwa mawira ne jati kuingwa ni mubunge wao ni bataririte muthuro jwao kiri mwandiki wetu Wantoto Mutugikare. Nyakadiba wandi ya Bodhogosi West kumagishigo mbunge kia Centro Imenti Narua bagikabana thokone ya Katheri bari na maandamano jamarito jegi barabara ciao thirikari ne ya kuma kithaku gwita Katheri Kenjo gwita Ikweta Karugwa gwita Mariene na Yambui Njeru gwita Kariene bakiuga kinya bari kuandamana Jumaine nthiru gutema chokio barona kuma kirimo bunge wao Kirimangoshine na nekyo bashumirite njirene kinya Narua arabethirite bakinga njira kuma kithongo mwonkera kithone kya gutonya Kenjo ura maandamano jaja jethirite ja kirungi kabune ne biashara ya ukamati atu atiganirwe twantu ba Bodhogosi barabara wetu amba kuthithwa toria mheshimiwa Kirima atwira kura cheto kagurire toria mheshimiwa Kirima atwira kura cheto aringiria Bodhogosi kura wefte utenjere nyemwe ya national government yewitikirika nonto wategera njira te Katheri ni nthuku batu twita wananchi kyo gitumi turategere tuna twakira nonto tukuona ati na interest cietu twakira tukathangika miaka 5 ethire no tikyo tukona Kirima atangana kumara atwairia kana twira uma itukona matharau jaja gwitia muno na tutikumutigaga nerwe bwega na kinyirio na kajuga kega twi mwakiria mwanka umare athithie njira kana uge atithithia nanthori sana iko ya kwethera njira yetu ya Katheri tutikuona tukathithia ati tugetira tukwira tuthithia barabara na kirana thaiya kworia kiranda kiru thai kirameria yetu tukwona ari kajukirua atu tengo geto gwita thai ciombeka into bia twabikurira mundene birere mwangare utigo kiaku akaribeto bonde bakatheri tiana bakomba gwita skuru bwaga nonga tutumirite njira ira ndaja kenda tomba gwita ngoge ciato batwendera bacha bonda ekurubeto ba mamboga into bia ono thina bakura korokia Karibaba ne bethirite bakimeneria mubunge Kirima bakiuga we wandine ya Bodhogosi West gutimirandi abaikiria no kethagirwa akibatejaneria kirano kia njeshi kikuthithwa na kia polisi ugorongamire Kariene wauga ntubo batebati ko bagita ya Keniga Stadium keke kiraja kena bamba ko anto bamba ko bagitarwa okorwa waugere kote muitone etebati ko dora muitone ebati ko dora centro twekboria okapinga na mendera ya Bodhogosi mwankare barabara cia ngaiti no dithetie akiri barabara cia to cia Bodhogosi otadithetie mwekora kamatwa atokinya cibitare kagwero kana ndere kana ciare njirene Muthieni Akaribaba ne baugite mwankira ndira mubunge Kirima agashumiria bachokerie biure biao na kuingia mabatara jao ndiro bagatiga kuandamana thithithia barabara no toyera toithia barabara tutatiga kuandamana no turatora kuandamana monkarere akeza narega tuthithiria njira tutenoga maandamano monka tukorere kaumera atothitherie abisa kuma obisi ya thirikari nene na kinya abisa baborisi bakithongo barego kinya Antoniau Akaribaba boba kiuga barenda kwari na mubunge wao Kirimangoshine na temutongerio ngi Katheri wandine ya Bodhogosi West gishigo mbunge kia Centro Imenti nkiripoti rantito sheweru rea kwari yetu ni Mutugi Kare.